Ada jurus yang paling oke oye nggak ya? Teneneneu. Aduh, masa item gue pakai lagi? Harpun baru punya satu guys. Kita coba ke sini dulu ya. Tenenenenene. Anjir, sini lu maju. Sini maju. Tiba-tiba dia ada di belakang gua, bos. Aduh, kecepatan gua. Tapi nggak apa-apa lah, mati juga. Volcano. Volcano. Tenenenene. Itu apa lagi sih guys? Naik turun anjir. Kenapa nih guys? The second prison tower. Hah? That girls confined second prison tower. Sparknet. Tenenenene. Tenenenene. Cek-cek dulu ya. Kenapa takut bang? Google coming to kill me. Don't be silly bro. Frugal tuh siapa guys? Lah, ini tembus di mana guys? Lah, balik lagi cok. Tapi ini beda. Satu doang nih tumben. Volcano. Tenone, tenenene. Oh ini guys sih guys. God is love. Sini maju. Kalian grindingin si ini nih. Hafiz ya? Siapa sih namanya? Lupa gue. Kenapa dia duluan yang nyerang? Hafiz. Harpun. Gila, udah mulai biasa nih gue nih.
Crazy bro. Teneneneneneneu, teneneneneu. Oke, kita terus ke atas deh guys. Oh my god. Oh my god. This is so creepy bro. Apa itu? So tightly guarded. What about this key? Take it with us. We'll need. Oh yang tadi ya, yang tadi dikunci ya? Balik nih guys, apa mau ributin dulu? Pasti ada musuh lagi. Percaya nggak lo? Wih, sekarang udah bisa bro. Tenonenet. Sini maju lah. Dua kayak biar cepet naik levelnya. Wih, tiga lu sekarang. Baru mau minta dua, sekarang dikasih tiga bro. Tenoneu, neneneneneu. Tenenenenene. Aduh, gak kepencet lagi, sialan. Udah deh, bagus. Aduh, kenapa sih gak kepencet? Ah, ngota-ngotan nih gue. Kan jadi kena damage lagi gue. Aduh dulu guys. Siapa tahu. Kok nggak ada yang bisa sih guys? Cara pak, oh nggak ada yang bisa pakai guys, belum bisa dipakai coy. Ada tandanya tuh. Gak ngerti lah gua guys. Cara makainya. Wah, anjir banyak banget. Eh, eh, nggak bisa ya kalau kayak gitu nggak bisa ini guys. Jalan masuknya pada dihilangin. Sakit loh. Sakit loh. Ah, apa sih maunya?
Parah deh gua. Nggak kenal lagi tuh ek gua. Malas, malas. Aduh, dikit lagi dia naik level tuh. Lavage. Mana nih guys? Terus kesini aja kali ya. Anjay. Guys, cepet guys ayo guys. Emang gue udah sampai ini deh. Belum sampai Subang juga, Cak. Aduh, salah guys. Terus kita pukul dulu yang satunya lagi. Duh, nggak kenal lagi pas terakhir ya. Gue suka ini loh, suka nggak pencet gitu guys. Ah, cupu lu bang, bodoh. Ih, gila ya udah ngelemparin gituan ya. Mati dong. Let's go. Naik ini dong, naik level dong harusnya. Nah, cucok meong. Wis. Cepet cepet cepet. Dia bakal ngelindung ini gak sih? I'm here to rescue you. You haven't forgotten me, even though we have seen each other for 5 years. How could I forget? Show me your face. Hah? Oh, gue kira dia Buti, guys. Aku di jalan aja, guys. Ngapa itu, guys? Wah, curiga nih. Mulai nih cerita-cerita misterius gini, guys. Dia ini juga gak sih? Ikut ribut sama kita juga gak sih? Enggak loh. Nah, gak kepencet lagi. Kebiasaan nih. Lama kan, guys. Animasinya. Lah, dia udah naik ya. Bisa bunuh satu nih, guys. Dia.
Ah, ampun dah. Kesel banget. Ayo Jun, yang bener dong Jun, mencet ya. Apa sih Jun, terlalu cepet. Sumpah ya. Aduh, 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 aduh. What's the worst thing I can say if I stay so long? Apa tuh dia? Ya udah ya kalau mau bertarung. Woi, gitu dong. Sama gue nih WhatsApp nih guys. Ntar cek dulu ya. Sama gue udah sampai mana? Aduh, salah. Oh, ibu gue baru sampai Subang guys. Oh, lagi istirahat di Subang nih. Kita harus pencet dengan santai guys. Stick gua, stick murah soalnya. Cepet rusak, gua nggak bisa pakai stick lagi. Dibuang loh dul namanya. We gonna die bro. Ntar. Aduh, ini harus di use nih. Kayak ini juga deh. Jangan. MP-nya nggak ada loh guys. Nah, ini bisa pakai leather jacket. Nambah gak sih? Nambah nih guys. Let's go. Kemana ya? Waduh, mau coba ribut kah guys? Kalau kelamaan ada musuh ya. Things are better if I stay. Aduh, di depan lagi. So long and good night. Satu lagi mati. Please. Lah, dia nggak ada iniannya. Dia lagi guys. Gokil.
Things are, kok dia nggak ada ininya ya? Things are better if, dia udah level 4. Things are better if I stay so long and good night. Dia nggak ada guys. Katuk gue ya. Cannot be used. Why? Things are better if I 20G guys. Things are better if I stay so long. Oh shit, gak bisa kabur nih guys. Oh bisa coy. Kabur. The things are better if I stay so long. Ya save dulu deh. Kayak udah dulu ya guys. Gue mau siap-siap dulu. Jemput mak gue. Mau beber.